Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Menta kasngi jong kahnyo terik no pra Arhajar Arpuar u MLA bat MDC jong karani kor constituency ba Pius Marwin ula pelat pat ba ek skim MLA kabadai jong usnem Arhajar Arpuwe Arhajar Arpuar bat Arhajar Arpuar hadu Arhajar Arpulai. Ha gajing ken kabalong sanklur ha kabawlayo ban pendep no ya gajing sam menta kasngi. Shushu lo ong bagani gajing sam ya skim MLA la sam ha gabashit kabashaya kmat jong upat ba. Kaba upat ba utim mano badai ban yo bat mano bampat yo. Bat kalalong gajing sa ajingkan mauru de ya ka Ranikor constituency ha kaba u MLA ulayo ban sam pendem ya ka skim MLA na kabenta jong baro sansnem. Henry Baro ki MLA ki beladap ya syakmat Kim Jula ban samlun ya ke skim MLA. Ki jupen sa teng bat kendoi no ya la jong. Henry Loong badai tang ha kene ka khalepman kabalong u MLA uba Pius Marwin ulala ban samlun na benta Baro sansnem ha ka basyit basyai jong upat ba. Kim Sibun kapor. Namar hak ni kapor kumbang ila. Pentip kumbang ila penpena bana kalian kejungi ngin pelat pan ngin samno ya kenika milih skim kapa dei jong news nem bakado jong nem Arhajar Arpuar Arpulai ngila pendep ya ki milih skim na kamta ki jong nem aja kapra kakundai arpau ting arpuai arpuar Nata kabasak kabakado hadin bangiyo bangalong kumu nomikmat jophi marsin jophi habayadei bakaskim kumangila kular bangin sam ya kaskim hakabashit hakabashai hakabaki nongilam jokasnong ki nong sok snong barok kitip mano badayo ya kata ka mileskim haus nem khapra berkat pendai nginang pelaj pajpa lese nginang ai haki lat pathai kubor berpelaj ya kiskim bat hadin ka jingwan jong covid ngimla chu banyalum banyalang kumni banyakhot hapok kisnong kithauru bangi hapsu IT ya keyboard jong kinong ilam snong keyboard jong kinong ilam nongkit kam jong kapati bensam ya kiskim hapo isnong kadai namar bangimla menpelong kumne halor ka jingdon jong ukram jingpang wat mentaru baleng Islam kumne kamdai lese bangi penslam na kapta jong pi bangin sam skim tang endal ajan kata ka election ngatrai nak kalian kejong PPE hi bana kalian kejongi marsen job hi hai tu kipor ba ka partai ka dangsya ka partai ka badangsya ben sam benlom ya kecingyalang bet hak tu kapor raksuk ingi benle kino ki pentah hendai lengba ka jingwan jong covid kathut no yangi wat habai dei bekajing sam skim ru berkane kajing penslam ru kadai halor katahi na kalian kajongi ru mar ngimla berpenyai baik penyai di kajing slam yo ka na kalian kau